maring Allah luwe warisan warga samirau bosan datuh linggih lan sambil tatas tuhu asih lantras sikit moga-mogi Allah kang berbeng jaga jagi ulih kapece di milisani yuki secara kali titiang sarang peluk sabit lewat dan mugi-mugi ulih ka handue kate puniki handar begate puniki ulih rezeki kang berlimpah ruah amin Allahumma amin. Dawuh Mas Panji di milisani yuki malih atur pangerti ke dawuh inggih bija agung seni lungguh karya kang dadi pengemban kang wicaksana mokan sane mangkin yen us kaimbal pupuh iku pertanda satu yang diatur perama sanewawi lumiyin dewek titian gelis nada ice marang bije mangdene kahice jagi gelis pidartaya mangdene ringkas lan gelis usnah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung nugraha agung pangampura para datu para rahadian pangaraksek ugami utamine bijih agung lungguh karya kang dadeuk pangalabong wacana pangeran pemban kebasaning liat mengiring sarang ragen dan persamia para datu para radian menjunjungi sabda kang rapaheng sabdene dani agung sani sanunggal ngadak ring kawedanan peraya wetan sanunggal kalih dewek titiang manut mesarang ragen dan samia endikayang antuk dani agung sanunggal rat ring sanunggal panegara marong puniki ngeraga mapasengan bija dani lalu santiaji lajangipun malih manut maring pangan dikesami apalah dukuh ring seluhuring panegara kang utami apalah dukuh ring padukuhan kondok reheng rata mewah ngemban adat masyarakat Ninenda Ahmad Parozi reheng rata mewah ngemban
adat masyarakat